Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinga di tinagan a Marlene. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo tadyak kaya tinapili ti anak ko nga agbalin nga asawa na. Tinagtagibasit ko daytoy. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Marlene. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagadumat ng tinsang-sangpet mo, naggapo ijay syudad anak kao. Ana nang tada nga rod trabaho ijay. Mapangkon tumamaikan ni Manong mo abino iti tinapay. Tapno maramanan mo dagiti apukok ti tinapay ang naggapo ijay bagyaw. Ay kat ana nang. Ikan nyo, kan mangala kayo mo tan itinatang nga ito dyo. Taadumat na itan natin nga ginatang ko. Ay wala anak ko. Amo mo tan di kabsat mo. Makikun-construction lang ti trabaho na. At dayta kay man. Oray construction tinapatag at da trabaho na. Sige nga Rod. Tayo sa ganak dagiti itid ko iti kabsat mo. Nagadumatan dagito'y nanang. Simbangpat ka din ni Jonel? Wen anak ko. Ado ti awit na simbangpat. Isoan na panunot ka nga umay ikan. Imbaglakit din. Tawan pa'y ti asawa ti kapsat ko. May ranranod kami ti masapsapulan na. Ay, sapay ko saan pa yung mga asawa di kabsat mo? Uy, saan mo ta mabalin ananang? Dumteng to ti panawen na mga asawa mo. Huwag matkit di Ngamtay na sayat kumamot babae Saan atay pinigpido na lataditan no sa dinaw? Amumat siguro ni Jonel ti agpili, nanang? Siyaklaangan ti agbirok iti babae para kenkwa na. Kayat ko tay babae at taga dito'y malaang lugar tayaw. May mayat matlaang ti babae probinsya na. Saan mat amabalin ti kasta, nanang? Ni Jonel ati agpili, ta isukat nga rod ti mga asawa. Kasta, agsubli ka manan ijay bagyaw, anak ka. Uwan tatang. Kaano ka ngay nga gawid manan? Umawag ak tulat tananang. Basta agan anad ka kanayon ijay Nang runa, kadag may sakay jay. Uwan tatang, awan pagdanagan nyo kanyak. Uray da kayo mo't Agan anad kayo akanayon dito'y kaninanang. Awan ka di pa'y ti planom ang mga asawa, anak ka. Apay, kaya tiyo ang mga asawa ko, nanang. Ay, ibirukan ka iti agbalin nga asawam, anak ka. Sana, nanang. Kabaalak ti agsapol iti asawa. Huwan mat nga main, bakit? Baybay amon ti anak ta. Basta, isapulan ka iti agbalin nga asawam, anak ka. Kayat ko tay babae probinsya na. Nanang, bay andak ko mga agpili iti babae kayat ko. Tulungan ka, anak ko. Naisapula ko ni Jonel iti agbalin to nga asawa na. Asino mat? Ay, tila ar-aramidam. Ni iseng di tamyanan. Kasaritak to. Diyay nakalukluk mag-ababaay. Ay, bayat da ijay. Tanapig sa tibagi nang agtrabaho. Nasalon at saan naman nagsaksakit. Imbag no kayat ti anak mau. Apay kit din asaan kung napintas mo ni iseng. Napudaw pa'y. Gay laang ata nalukmag. Ngam no saan akursunada ti anak mau. Ay, saan mo nga ipilit? Apay anak kaumay kayo, nana? Ay, kwa. Agbirbiro ka kamay iti agbalin nga asawa dya anak ko. Huh? Takas lamabain mga agaram. Kat apay adito'y balay ti mayan nyo. Ay, sika nga ron ti kayat ko kumangagbalin nga asawa dya anak ka. Ala, imbag ano kayat nak dya anak yun, nana? Isuruan ka iti aramidam. No kaya mo Anya nga iti aramidak, nana. Intun sumangpet dya anak ko. Umay ka ija balay. Agbado ka iti napintas. Tapno mapansin na ka ti anak ko. Ha? I-text ka no sumangpet. Ay, mabainak, nana. Amang ano saan nagtumot lang ako rasunada di anak yun. Saan mo ka di akayat di anak ka?
Gwapo di anak yo. Sakit, adapay trabaho na iti syudad. Madlagayam. Isu nga umanugot ka ni ti kayat ko. Takayat ko at taga dito'y ang lugar tayaw ti maasawa di anak ko. Nasaya at tanagawid ka manan anak ko. Apay, kailiundak ka di adagos, nanang? Wan nga raw anak ko. Ano man ang tinsangpot ko, nanang? Mapan ko manan ikan ni manong mo intun bigat. Apay nga itong bigat pa ilangay. Itan Saan? Tada urayag. Ha? O sino? Ay ikwa. Ni manong mo. Awan ita ija balayda. Iso ako nga urayag ka sumangpet. Kasta ka di? Oh, anda ka di naluto ang masida. Mabisinak na nang. Ay, ada anak ko. Umay ka ijay kusina, taidasaran ka iti kanam. Nasaya at adakan iseng. Ala, umunag ka. Kunwaray, umay ka bumulod iti plancha. Urayan tala ang ti anak ko tamangmangan iti kusina. Kaslag nervyos akmatan, nana. Mabainak iti anak yo. Saan ka ngamin nga agbabain nalpasan anakan ti anak ko. Umayan dito'y salas. Uy, si kakadideta? Owan. Umayak ko mabumulod iti plansa. Oh, nanang. Apay asaan nyo nga ito tibulbuludan ni Ising? Ay pinagtugaw ko pa'y anak ko tapno makapag-iinistorya tayo Kasta ka ni? Amang ano kayat na tinatang ang naggapo iji bagyo? Ikan yung tulatan ni Ising, nanang. Sige, ikak ni Ising anak ko. O sige nga nanang. Ising, panawan kayo pa ya. Tasumuri ka kun iti silid ko. Kayat ko tiya ginana. Ay, mabitla ang barok. Ay, saan mo ka di akayat? Akain-in istorya to'y napintas abalasang? Ay, pasensya ka Ising At dan tulat na pa nagsasango tayo. Ngamno ita, kayat ko tiya ginana. Sige lang, Jonel. Aginana ka, no nabannog ka. Anya kamatan anak ko. Umay makiistorya ni Ising ng pinabain na mat. Apay ako na ayo pinabainak. Awan mo't madi nga inaramid ko. Kano pinanawam mat? Nagpakada akmat. Mabit man lang nanang. Yar aram yo kadi kanyak ni Ising. Ay, saan mo ka di akayat anak ko? Nanang, saan ka di akinunak akabaalak ti mang sapol itasawaek? Kinapurno na, addan ka ayan-ayat ko iti syudad. Anya? As-asikasun na lang ti panag-resign na iti trabaho na. Kalpasan na, dito'y kamin lugar tayo ngagnaed. Anya? Isunit ay sinanang, tatang, kaayan-ayat ko. Naimbag nga oras yun, nana, tatang. Kastamat kan ka, balasang ko. Ay na, kasla artista mat gayam ti kayan ayat mau anak ko. Isumat lagayam asan mo kayat ni Ising. Nakamambutalaklakayan. Ay, nabayag kayo ka din nga gayan ayat. Wala nang. Saan ko lang na ibagbaga kara kayo? Kahit, anya nga iti plano yaw. Agkalay sa kami dito Basbasit ngamin ti magastos, no dito iti pagkasaran mi. Sa dinuntungay ti pagnaidan yaw. Dahita ti may sapay akayat kong ibaga nanang, tatang. Rugyan min ti agpatakder iti balay mi dito Ay katuan na anak ka. Apay akasta tilangayo, nanang. Anya ngay dayjay nga sawaan ti kapsat mo. Ha? Kaslawan amo na matatrabaho. Apay matanak ko nayo ti kasta, nanang. Di pintura dagiti kukuna. Di unat ken di kolor ti buok na. Mapagtrabaho nga ta ni Junel dayjay. Ay, kat problema ni Junel daytan, nanang. Saan mo't nga ta amang pili iti babae nga awan amuna? Saan nga mo dya adim ti agpilay? Bye-bye anyo lata ni Junel, nanang. Amang ano agsakit tinakam na, no pakitaan nyo iti saan anasaya ti girlfriend na.
Kaya't mo asawan. Mas isakit na di girlfriend na gam iti siyak nga inana. Sana kasta ti kayat ko asawen, nanang. Ngimkit di, saan nyo apakpakitaan iti madi di agbalinto amanugang yo. Tapno saan nga agsakit tinakam ni Junel kada kayo. Masuro na ka talaga. Apay mo't, nana. Diyak nga rod kaya't diyan sangpet ni Jonel a babae. Kat no nagpintas, nana. Isumat lang asaan nakakrusonada ni Jonel, Taadagayam na pintas akaayan-ayat na. Kay kayat ko matlaang no sikat agbalin a manugang kaw. Kay kayat ko ti babae a probinsyana. Ta saan an naarte? Kita ang mamaday dya babae. Amo na nga tati aglaba. Amo na mo't siguro, nana. Asino kumangay ti manglaba iti bado da. No saan na alabaan? Apay anak kami suot kamanan dita. Kita ti agbalin a manugang ta. Naggapo ijay ilay kat kunamla no baknang. Nakaadaadaw ti ginatgatang na. Di na mo ti agtipid. Sigurado a kwarta ti anak ta ti inggat-gatang nakadagita. Kat baybay Sigurado nga agpaimutlaang dito'y balay dagiti ginatgatang na. Saan ti daduma? Agpaayla ang kinkwana. Anya ay ati ginatgatang na. Lotion, shampoo, conditioner, feminine wash, sabsabaw, tissue, kan adupay. Sapay nagdarakal. Agasam ngay tibayad na gijay. Ay kat baybay amlatan Oho! Nakaar-arte a babae. Siguraw, kay kayat munto a lumasing kayaw apaman a makapagkasar kayo iti anak ko niya. Nanang, uray nga taasino met nga agasawa. Kayat dati lumasin. Ta syempre, mangbukal dakit nga rod iti bukod da a pamilya. Ay kat nasaya at ano na itati ka panunutam. Madanagan lang amain. Ang mga nuandaram lang ti anak ko. Uno saan, agrigat kayong tulaang. Saan kayo amadanagan, nanang? Saan ko nga andaran ti anak yo? Kan saan kami to nga agrigat? Nulakit di ta nagagit kami. Agtinulong kami iti trabaho. Tapno saan kami nga agrigat? Gastadura kamay. Anya ti kunayo, nanang? Ay awan, ti kunak, nasaya at mait no agtinulong kayaw. Gaputadyak ipalubaws ngagbalin a kakaasi ti anak kaw iti sidong maw. Nanang, saan kayo amadanagan? Ay ayatag ti anak yo. Katyak to ipalubos nga agbalin a nakakaasi iti sidong ko. Ayatag to iti agnanayon ti anak yo. Anya man ang timbagbagayo iti asawak nanang. Binagbagaklaang. Anya nga ro timbagbagayo. Amangan ngamin no pagbalinan na ka nakakaasi anak kaw. Kan adapay may sa anadlaw ko iti asawam. Anya day tananang? Naggastadura. Saysayangan na lang ti kwarta iti awan ka iskan na abanag. Uray saan mo't akasapulan, gatgatangan na. Bayan nyo laeng, takasta tinakairuaman na. Wena, ngamsikan to ti agbalin a nakakaasay. Pangal-alaam nga iti kwarta nga igat-gatang nakadagita aluho na. Ha? Saan nga gap-gapo kanyak ti igat-gatang nakadagit igat-gatangan na nanang? Anya nga raud, kwarta na. Katuan Ni Daisy kat agmaymay sa nga anak. Negosyante nagiti dadakkel na. Adda talo abrans ti negosyo da iti syudad. Nag-resign iti trabaho na, takayat na ti agpatak dari ti negosyo diti lugar tayo. Takay-kayat na kano ti agnaad diti probinsya. Anya, kasta ka di anak kaw. Apay adi mo imbagbagangay. Ay na, mabainak pa yan. Tila imbagbagakan kwa na. Nasingpet ni Daisy nanang. Patyak asaan nga agimulay ti sakit tinagam na jay. Bayam anak ko. Agkidawak to iti pamakawan iti agbalin a manugang kao. Manipod imbaga ti anak ko ti agpayso, sana kun anagtagtagari, Mr. Lonely.
Ket pudno ti kuna ti anak ko, anasingpet ni Daisy, gaputa dinak met pinakitaan iti madi. Tuy pagayam mo, Marlene. Agyaman nakpagayam Marlene, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, rumbeng laeng, akitain tayo, ti pagsayaatan dagiti anak tayo. Ngem adda limitasyon na. Saan tayo nga ipanunutan, wenno iturayan dagiti anak tayo. Biyang tayo laeng ti mangpalagip, ken mangbagbaga kadakwada. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marlene, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.